Green Village Radio, the best worldwide online radio. Green Village radio station. Paolo, eren ke tlekele dumedise tsatsing la kajeko, tsatsing la Tuesday. Re ka mo gare ga Green Village radio station le na le motao tsatsing la kajeko, tsatsi la Tuesday. Paolo, remember ke le buditse ka re ke na le visitor post itswile. Visitor ya rena ka mo Green Village tsatsing la kajeko e tla ele lefaseng la Tembisa. Ntate wa ka ya re ke tle go dumedise tsatsing la kajeko, tsatsi la Tuesday. Ntate a ka tla botsa batheletso re ntate ke mang o tlhale kae gore a ba fitla Green Village o fitlhile ka mabaka mafeng. Thobela ke leboga mogashi ke tamishi batheletso ba Green Village ka moka ke re halala Green Village halala ga idule le gona ka mehla leina la ka ke nna Thabo Phaswane ke tswa lefaseng la Burgersport mara ka baka la ge ga nulwa ke moka ele taba ya meshomo ke ka mo siting ya Tembisa ke dutse full time ka mo Tembisa ka baka la meshomo jwalo ka moka ka ba lore ke moka ge ntse re stamaya re di mole tlase ka ba lore ke moka ke thomo go ja Green Village mo moyeng that's why ke bolela kere batho ba bantši ga ba kokole mo social media ba tlo go ja Green Village radio station ba tlo e hwetša ebile ga go tlo ba le bošaetšo ba tlo go ja e streamer ona mo Thobela Mulwa ka leboga batheletši ba Green Village radio station le utlwile monna bo rena ke Mr Thabo Phaswane ke sure gore le o ka tsena Instagram wa tsena Facebook TikTok the platform tsotlhe bona YouTube everywhere ke mo le goreng o tlo kgona go kra dipina tsa hae if you go download remember ba holo the artists tsa rena gore di kgone go hola di nyaka rena re ba supporte ka ntle le support ya rena remember a ona Thabo Phaswane gore Thabo Phaswane a gole o tlhoka wena motheletso o mo godise ntate Phaswane nna khopela go botsisa gore ntate Phaswane o thomile neng go tsena mo industry ya music Thabo Phaswane ke galanja bina go tloga gale ke sa le sekolong mara ka baka la gore ga nwa le go bereka mogwa di internet le di online ge ke ntse ke bina ba re mona wa tsa voice ya go mona tsa gore ge le dutse re kwa re ba ga botse go ka ba jwang gore ga botse mona o no itse ya o fake mo maparatlafeng gore ke mga e kgone go tswela pele jwale ka re e ba nna gape nna ke na matla ba ra wena rapela modimo o tlo go thusa o tlo go tsa le gore wa khwetsa o tsweletse go tswa mo le go sa ntse go fitle bona ka 2022 ke ge ke thoma go ntsha album ya ka ya Thabo Phaswane e re pina ya ka ya mathomo e re ino ba lore ka baka la gore a ke re jwale dipina tse di fudula di le gona ka mo hlogong jwale ka moka ke tšeile gore ke moka re fela re širega gore re bile tsone jwale re ketimša tše tša gano jwalo mara se šetšeng kore ke bile di-album go tloga ka 2022 ge ke thoma go dira mmino batheletši ke nagana gore le utlwile gore ge le nyaka dipina tsa ntate Phaswane le di checka from 2022 ke gopola pila if le gore artist e registerile le industry itseng ho ka tsena mo Google ke mo le goreng e tlo fa information ya hae ka o fela ga yona wa kgona go kra dipina tse le goreng o ka di tshameka tsa hae wa tsia tse le goreng wa di tlhoka wa di download remember ke message wa gore wena motheletši o sokologe ntate Phaswane ke nagana gore batheletši ba utlwile gore ntate Phaswane ke mang ntate Phaswane o tlha a le lefaseng la Limpopo ntate Phaswane gona banong o nna ka lefaseng la Tembisa ntate Phaswane o under music o mofi ntate Phaswane ke motho le ro under music wa gospel alright go swana le ga nula le ge ke tlile ka mo ke tlile ka mmino wa gospel le ge le re tše dingwe tsone ke no ba ke ntse ke di dira mara today ke tlile ka taba ya gospel goreng ke batho ba go thale ka baka la re ga nula lefase le me ka maoto ge ba tia pina tša Thabo Phaswane batho ba kgone go gothala ba dule meboya ya bona e dule madulong ka baka la ge le tseba gore lefase gone jwalo le me ka maoto motheletši message wa batla message wa ka tšeko
word of the day baholo remember le fasile me ka maoto remember le nana go le ke boka morena ntata phaswana le ka mpotsa re dipina tsa lena di ka ba le go di bitswa re ke eng a ke tsene mo batheletsing ka baka le ge le gore batho ba go betse mo boya mebereko ga e gona batho ba re ba swara ka mokhwe go senyega ka mo ke swara ka mo go senyega ka mo na wa mpona na modimo ko gore ge re rapela re se ke rafelela modimo pelo ka baka la gore o itse ba dulje a di dirang se setšeng ko gore na re ka ba re dipotšiša e ka ba le gore ge re rapela e ka ba le gore wa mpona na ke pine e le gore ke kgopela gore mogaša ka e gaša ke tse gore na e gona mogaufi na batheletši ba rena ba Greenfield radio station pina aši ke gopotse maropeng o mongwe a ka iputsisa le ga ya re gobaneng Mr. Phaswane a gopetse pina a re go gopotse maropeng tate Phaswane le nna nka botsisa lena ka re go tlile bjang gore le opele pina e le re le gopotse gae maropeng gae maropeng bjang ya ke sa buša ke dumedisa gape batheletši ka re ke kweša re ba bammebi ke gona ba pheeletsano jale pine ge ke dira ke dirile ka nakola ya COVID-19 ga e tlhaga pele tša rena di ile tša ba bohloko ge be re tswaletše ditsela ba tswaletše dilo ka moka molelo rena re batho ba kereke re tsena kereke rena ge le re bona re itšano jalo ke moka ge ba re tswaletše pele tša rena di ba bohloko re thoma gopola maruping ga ke hlalosa ga botse gore na maruping ke rakae ke ra thabeng ya sione ya hlalosa pina e kwa mafeleng gore go gopotse maruping ga bontatemogolo mo le gore batho ba rena bagaladi ba rena ba no dula ba le kwa kgorong kwa mošate kwa mafelelong ka sepedi sa getše ba re ka moka mo dinoka di elela gona ke mo re go gopotseng ka nako ya COVID-19 mogaše go le boima ge re ra lebelela masaete ka moka re khwetša le re dule ka moka di tsallegile jalo ka re ye pina ye ba tlo ke a tsa re ba tlo tsama ba mpotšiša and ke tlo no ba araba ka ona mokgo gore batho ba modimo le a gopola re ka nako ya COVID-19 go le go ba boima jwang mo le gore ke moka ge ke dutse fase ke thala mmepo ka re pine ke a e release ke gale ke hlamme ka nako ya COVID-19 ge ke nyaka go tswa ba mpotša ba re monna ba ra go tšwiwe a gona ntho e sepelago le na reka tša go ja o dule ka ntlong jale kgotša le gore ke moka nna re gopotse mošate nabe mind gopole gore nako ela ge COVID-19 e tlo tswalela e tswaletše ka nako e le gore kgwedi ya gona e re santse re mošate nka re ke bo Good Friday mo moragonyana so jale ra re kopele tša rena di ba bothata nka baka le ke hlapile go pine batho ba modimo ratang pine e na le molaetša because go ile go ba boima ka nako ya COVID-19 mo le gore re sa tse gore na pele ke kae morago ke kae dilo di le di a re toga di a gedimo ka baka la COVID-19 la bona gore go boima jwangane bana ba bang mešomo ile ya fela ka nako ya COVID-19 jalo batho ba modimo ge le ka gopola seemo sela ka nako le ya pele go ile go ba boima batho ba modimo nka se ishipile pine nka se ishimogaši nka se tlogele batheletši ba rena ba Greenfield radio station o mongwe a ka re yo o gopola mahloko ja nako ela go gopola bagolo ge re gola re itse gore ba re batswadi ba rena ne ba tsamaya ka dithompase bagolo ntho ge le nna motao ke experienceitse ka tšatši la COVID-19 ne ke tsamaya ka permit ba ka o kry-a o sena permit mo tseleng ne le bothata taba COVID e re gopotsa gole matlhokong bana ba bo rena ba le šile I remember go epila mabitla batho ba ntse ba phela batho ba ntse ba le teng kore o sa itse gore he botsa bo tla tsa go le teng or go tla iralang ka wena mara ngwane se tla go botse motho mo lefatsheng bophelo ba hae bo itse ke modimo that is why ka tshekole wena o le teng and then baholo ke le fepolela nnete bana ba tsamaileng a sta ba gore no go iralang ka bona fela ne ile nako ya bona e le gore modimo na ba bietse yona ka nako e so go tlotsa boletsi bo so boletsi bo tlotsi ya bana ba ba so molwaka ke re go leng ko teng e fule gore o lobile papa mama koko ke re bona
anke modimo a o thobe matswalo a be le wena ko leng ko teng tate Phaswane go utlwile mafele re gopotse ga marupeng ga bontate mogolo thabeng ya Sione mafele thabeng ya Mmamabolo ka mo di noka di elelang gona ka moka kae pakae Bibele he bolela ire ditšhaba kaofela di fella Sione ere ditšhaba kaofela di fella Sione gobane go na le ge o ka lebelela mo dipineng tša ka go na le pineng nngwe ere go na le konyana e eme kwa thabeng ya Sione pina tšaka ka moka ga tšona ke nyaka o robetse fase lo tsoga wa fola kwa gore polelo mathomo ere ke gopotse marupeng ga bontate mogolo jale re tlo e buša ka morago ra re na pine ya bobedi ere gobane kwa thabeng go na le konyana e dutšeng kwa thabeng ya Sione ke polelo ka mogolo re Thabo Phaswane o tia dipina ka gona ka mo Tembisa mara ga a tia le batho ba Tembisa fela o tiela lefase ka moka gore nke le fo leng matswalo re a tseba gore ba bangwe ba kwetse mešomo re a tseba gore mešomo e gona re a tseba gore ba mongwe ba ineetse ka malapeng mara nke le lekeng gore at least le thejeng dipina tša Thabo Phaswane le tle le kgone go fola matswalo because ge le ka lebelela lefase le gane jwana le eme ka ditsetsane batho ba modimo go boima that's why ke rata motsola wa Sione mogaši ke rata motsola wa Sione ke gopotse motsola wa Sione gobane o na le konyana kwa thabeng ye le gore ge e tlo rola maima a le gore re na le ona morongwa wa modimo ngwaneso le wena kwa leng ko teng ntate Phaswane o ntsha lentsware maima wa tshwereng a se ya gago maimao a fe motho a tshwanetseng go a tseya bona ngwana beso ke modimo shu a be le lena ko leng ko teng marupeng a bontate mogolo ke ra Sione ka moka le dinoka di elela gona yo Kupupuje maru kabontate mogolo ke Sione abora wesumu tabe ya Sione kupupuje maru Greenfield radio station bagolo ke sana le ntate Phaswane ka mo ke sana le ntate Phaswane tate Phaswane nna ke no go botsitsa gore batheletši he ba nyako di hira maybe for the party tsa bona maybe for the event for the nyenye go kgonagala gore ba le bookena go kgonagala go botse fela as long ka kgona go ntsena ke moka ke tlo le phale dinomoro tša ka gore la le ntsena mo kae and then ra kgona go boledišana ke ya manyalong mediro e ka go fela ga tsona le ge le gore o nyaka professional funeral ke ya gore ra kgona go boledišana and then ka tla ka e dira because ke setse ke tša polokong pele ke ngwe ba re ke bogo ke tšo boloka artist e ngwe professional wa ba ga botswa go ja go motsegile ga botswa wa mpitša pele ke ka moka ga tsona yeah. So ntate Phaswane o teng mo social media TikTok, Instagram le WhatsApp if maybe la ba dumela because of WhatsApp ke personally the phone number yeah mo a ke thoma ka TikTok ke gona ke Thabo Phaswane honor Thabo Phaswane a o nkreile mafelelo amen and then mo TikTok mo Facebook ke na Thabo Rexon ka baka la re ke na lena le lengwa la sekgowa bona ntamo ke moka ke bilele ke le dirile mo Facebook wa nkreya gona mo and then mo WhatsApp ka baka la ge le tsore matšetša go bereka dilo tša di WhatsApp batho ba sa nyaka go bolela wa no kana ka nore 072 845
2659 ke mo o tlong kry-ang mo for WhatsApp wa no dial tsona nomoro tseo ja 0728452659 o kry-a Thabo Phaswane mo o lebile tlo mmona fa ke le picture kana mo ke mo ka o kgona go mpuka ke mo ka tla ka dira modiro ga gore o be professional go be monate go be dilo tse ka moka ga tsona o botse modimo gore modimo le tšatši ema go sa le monate wa tshela tshware da ba Greenfield radio station le utlwile gore ge le tlhoka Ntate Phaswane la mo buka wa tla ge di number o le file Facebook, TikTok, Instagram Ntate Phaswane I think. Instagram ke le ka ba le mathatanyana mola le mola ke sa le busy lo wa solva mo ba tshela tshware na le utlwile ba Ntate Phaswane sa le last ke re ke tsene mo di TikTok mo di Instagram ke bone nkare le na le event ke bone nkare inside site tsa Mpumalanga na ke na event ke na le di-event tse le gore ba mpukile that's why nna ke nyaka gore motho a mpuka a mpuke in time because ke na le di-event tse malwanyana tse le gore batho ba ka kgona go tla ba dira ke kuisa re go tloga mo Soshanguve go tla Tembisa a se gole motho ge a ka no tloga ka mo a tla Tembisa ka di 30 tša May Thabo Phaswane o tlo ba performa mo ka mo fa nakonyana gape ka re ka di 27 ka re Diepsloot gona ke fela ke setse ka attendile event tše 3 ka Diepsloot batho ba ka Diepsloot ba nrata jwale go nyaka go gore batho ba Soshanguve please go gopela loko ko teng le tleng ka kua ba re ke se Sara Mashego o tlo ba a launcha CD ya gagwe ya DCL jwale re tlo ba re le mongwe re mo thegile re mo farafarile masaita ka moka ga gona jwale ke gopela gore batho ba Soshanguve le seke la namelang le tleng ka kua le tleng le bone Thabo Phaswane gore na ke stutla or ke slender na thobela ba tshela tshile utlwile Ntate Phaswane a re gele monyaka le mobuka e sa le nako gobane ge ke utlwane banong setse a badile di-event tse pedi banong gora gore ge o monyaka o go file TikTok o ka kgona go communicate le yena Facebook o ka kgona go communicate le yena even a ba le sebete a re ke le faletsa WhatsApp o kry-ang nna straight a ke le fe manager a ke le fa admin nna straight a shidi tsa WhatsApp motheletše ke sa emetse dipotšišo tsa gago tse le goreng o ka botsisa Ntate Phaswane gona banong di-event tse le goreng di teng tse le goreng batheletše ba ka tla ba tothega mo tsona ke tsona tse tsa Diepsloot le ya ke Diepsloot le a ke re go tla le gore ke moka malapa a lekane le ka di 11 ke na le event ko Witbank ya go na le group engwe ba re ke Forward We Go e re biditse gore no ke thagafatše modiri wa bona ka kwa site ya Witbank ka di 11 tša April ke mo leetong lewe gone bjalo that's why ke bolela ke re batheletše ge le nyaka go mpuka le mpuka e sa le nako ke moka ra boledisana thego ke ikgopela mo go lena tobela motheletše e re nna ke tle ko o bothetse parata Ntate Phaswane nna ke utlwile gore Tembisa le nna ke nyako o tla lefatsheng la Tembisa ko kae mo le goreng re ka tla ra tlothega ko teng Tembisa ke nagare ke kgolo Tembisa mo kae ya Tembisa ka mola site ya Ravarich go na le police station mo and then ka o fitlhile gana mo ka di 30 tša May re tlo ba re le mo re na le bo Jabu Mnisi re tlo ba re na le bo ba bantši di-artist tše dingwe tše dintši ya re tlo ba di le mo bo Mokobane ka mora ba tlo ba le gona le bo mosadi mongwe go tswa ko Polokwane le bona ba tlo ba re gopola gore batho ba batla kae ba tlo ba le Polokwane ba tla ka Tembisa ka di 30 ba tlo ba diragatša kana moo ba theletše le utlwile ke le botseditse ga o fitlha police station ya Ravarich ke nana ke holo moruti wa ka ke holo ba ka fitlha ba ka morago ga nthweng ga police station go na le holo ke tlo ba re diragatša kana moo ke nana re fitlhile direction o e utlwile pila nna ke le motao ko botseditse gore ga o nyako bona Mr. Phaswane ka bonama straight o sa mo utlwa mo radiong o mmona straight live ke he o ka ya ko police station ya Ravarich ka mo morago o tlo kry-a holo wa tsena mola
wa patela ticket wa patediwa moruti wa awa yona a e turi ka kudu no ba 150 fela 150 VIP ke 200 VIP ke 200 and then ticket e normally ya ke tsene ke nna tshwana le batho ba bang ko 150 ke 150 mogala motšheletši wa rena wa Green Village wa lena le go la boka morena ticket e chipile moruti ke motsileng ke to supporta le nna ka go tia ka location mogashi ke nana rulana ko leng ko teng gore o kgone kra ticket mo tsene Facebook mo tsene TikTok mo tsene WhatsApp a kgone go botsa re ticket o ikira bjang le nna ke tlo mmotsisa he re tswa mo o tla mpotsa ticket ke ikira bjang mara le nna ke nana ko TikTok ke tlo update ticket o ikira bjang tata person he le nna ke utlwile gore di event wa di tsia o tsia le di dilo ka moka le pula ya matlapa ka moka ke a tšea ka o fela kore mo feletšego music ke tsena ka o fela motheletsi wa rena he o na le leso ntate Phaswane a re wetla o na le party a re wetla ntho nngwe le nngwe e le gore ngwana wa motlhoka a re mmitse amen right Making your dreams come true. Molweni sanibonani khwira good day. Abusheli ndathumela. Kimshilinganya kudingala. You are listening to Green Village Radio, best worldwide online radio. Green Village radio station bagolo kolum koteng ke boletse Green Village a e tshwara Soshanguve a e tshwara Mabopane a e tshwara Thembisa e tshwara le fasile ka ofela ga lona bagolo ke gopela ko leng ko teng o botse o le goreng wa mitsi gore Green Village gone go utlwella Mr Motau ana le di visitors ka ra Green Village o tsena are Green Village radio station mo Google a utlore double bona or Green Village radio station ebe o khotla gore wa e searcha automatically yo tlhahella ebe ona mo e tlo go bontsha gore e tsene ya tshameka wa utlwella Motau monna ne gonna boka morena tata Phaswane thobela mogashi ke nana gore batheletši tsatsing la ka tšeko ba le utlwile gore ne le fitlhile ka ra Green Village a ka romeletša ke tlile ka sebele abe ya gore ye mongwe le mongwe a lokologe gore na Thabo Phaswane ke motho wa mohutamang thank you ye a nyaka go kwešiša gore na Thabo Phaswane ke motho wa mohutamang yena a no tsena mo WhatsApp and then ke tlo mo araba dipotšišo tše ka moka ka baka la gore modimo mfile totally ka go fela ga tsone ompolepolelo and then omphile le kgotlelelo thank you morena and ke nagana gore ntate Phaswane a ro mmola tsatsi la ka tšeko fela aowa ntate Phaswane ge o ka se tlhokomele o ka no mmonela mofelelo au ntate Phaswane because batho ba mo buka ge o re tlo buka ka nako ene o nyakago o tlo kgotsa ba mojere ba mo išitše Youth Bank or ba mojere ba mo išitše Diepsloot or ba mojere ba mo išitše Germiston bjale o santse gore o tlhokomele gore ntate Phaswane o a ketima mogalane batheletši nna ke a le tshepisa gore nna ke tlo mo phuka e sa le nako gore ra motlhoka he le monyaka tsena mo 069 5133 le mpotseng gore le monyaka hape ke tlo mmusa ka mo Green Village ke a bona the listeners di teng ke tse dintšhi ke le wile thata bagolo ke re ntate Phaswane morena ke sa lena stage gore le laile batheletši ba lena ya sa mathomo ke tlo leboga go humana sebaka se go tlo tla ka mo Green Village ke a bona pleke ke e green gore ke nnete vele ke Green Village amen ke gopela gore le batheletše ba e rate gobane e na le molaetša o le gore ba tlo kry-a ba go thala mehla le matšatši because dilo di a diragala mo ditseleng mo lefaseng tše le gore le ka se kgone gore le dikwe mara ge o ka kokola Green Village e tlo kgona go hlatholela tsona gore na kwa Cape Town or kwa Durban go diregileng because gantši dilo tše ntši re di hwetša ka message and then se sengwe se ke tlo ba botša go sona ke taba ya gore baruti bana go a sekolong nako go lenyana ba seke ba hwetša ba ketima lefase le ba sa tse gore na ba nyaka eng because thuto matšatši ya kone tšea go karolo mogaši
wa nkwešiša Right. jalo ke se ke se gopelang gore batswading ke ba toutele bana ba bona gore ba ye sekolong because lefase lona le ke boletse le mathomo kare lefase le me ka maoto jalo ke moka go nyaka gore re tlhokomele taba tša go tshwana le mokito ke moka re se ke ra khwetša re kitimela too much kwa madileng re kgaleme bana ka taba ya madila le ditraeba ka moka ga tšona lefase ka moka ke re le se ke la traeba la nwa la ba la bua la traeba le tlo re buiša amen jalo ke kgopela gore ge le driver e be nako ya go driver le seke la ketimiša jwala because brewery yona e dula e tlotla mehla le matšatši Amen. jalo ga re sekeng ra leka taba ya gore re ketimišeng jwala because re swere maphelo a batho mo ditseleng ka gare ga malapa re kgopela gore batho ba modimo le rapele modimo ka baka la gore a go sana khutlo ka gare ga malapa ga re lekeng go rapela modimo re kgopele gore ka gare ga malapa go bele khutlo ke moka dilo ka moka di tlo kgona go sepela gabotse ka tshwanelo batho ba modimo ke kgopela gore le tleng di-eventeng jaaka le tlo kgona go mpona and ya nyakago ke boletse dinomoro ka re 072 845 2659 le tlong khwetša ka tla ka natifiša modiro wa lena ya nyaka go nako golenyana mara o mpuka in time ka sekgowa ba re go na le in time jalo sekgowa se sa gešo ke no ba ke setsopola mola le mola ke no ba ke setsopola ka baka la gore ke setse ke rata go tsena ke magowa gore ba nnyaka gore ke tle ke natifiše modiro ya bona jalo ke moka ke santse gore ke direng ke se practice ka mo Green Village radio station ge le ka pressa gana mola re Green Village radio station le tlo go ja dilo ka moka ga tsona le melaetša e mentši ke tlo kgona go itliša ka mo gare ga Green Village and then ke moka la kgona go ekwa mo bathong batheletši le utlwile ntate Phaswane a re o kgopela gore youth ya rena e gotlhelele mo sekolong youth ko leng ko teng sekolo ke ntho important o se a šanisa monate ya lefatshe a e fele tsena sekolo o phase o bereke e be nako ya gago ya gore o ile ntho le gore o nyako ira gobane matsatsing ya ka tseko re utlwa botlhoko bana ba bo rena ba tletse distrata ke mathata a magolo mo le goreng rena batswadi re utlwa botlhoko so re re wena o santsane o na le nako focusa ngwaneso batswadi a re ileng gore re feng bana ba rena nako man bana ba bantši ba tletse mo strateng because of rena batswadi a rena nako ya bana ba rena go na le motswadi o le goreng le he ngwana a kwa sekolong ha mmotsise gore ba go file homework or go ilalang ka wena or a ba go fa letter go sekolong or ngwana no tsena sekolo January to December bona a ba phase o emetse report fela report e gore e kre pass motswadi e tlhaile kae ka nnete so batswadi a re focus mo baneng ba rena youth ke yona le banong e re lebeletseng di doctor tsa kaosane di presidente bona re tlhoka rena batswadi gore re focus mo baneng ba rena ke lentswe le ke le falona ka tšoko ntate Phaswane amen batheletši ba rena ke nagana gore ba tla šala ba šia molaetša nna fela ke tlo le mema mo matšatšing ya tlang ra tla ra ba lela gape ke a leboga go leboile nna mara o dire taba ya gore o mmene in time ka baka la gore batho ba nkitimiša mona e sa le nako ba nkitimiša thomatše go nyaka gore o tlhokomele lebaka le la gore no batho ga ba nkitimiša le yone o nkitimiše a month before e ka no ba 2 weeks before e sharp danko a ena bothata batheletši re leboile e re ke re tle re laele ka Green Village radio station remember google ya Green Village radio station o tlo ba le rena metlha le mabaka ntate Duba o tlo tsena mo nakong e sa feleng pelo le tlo ba le yena e sekhale ke a leboga batheletši danko
ntate mogolo ke rasione